Assalamu alaikum, hurmatly görermanlar. Biz Moskva şahrının metro Vernadskaya Udaltsova 75 adresinde turabız. Udaltsova 75. Şu yerde Kırgızstan'a jük alıp keteti. O menin inim Kolya Batır. Bu Kolya Batır'a jük salgаны gelsem, men yerde bir kızık nerseni görüp kaldım. No motosikl 1932 yılkı motosikl eken. Bul da Kırgızstan'a ketem dep deport bolup atıptır. Bul motosikildi Bişkektik orus jigit alıp ketip atıptır. Prosto sizlerge daha kızıkçılık için tartıp koydum da, bunu tartpayt teleboçum. Şunday motosikl eken. Bunu restavratsiya kılıp satabı je үйүнө koyup koyup işi kılıp alıp ketip atıptır da. Çaması şu nemislerden gelgen motosikl okşoyt ha öyle. Kaçıp ketpesin dep ntımаштеги arkandap. Ha, kaçıp ketpesin dep arkandap Kolya karap oturat eken bunu hiç жылдырбай. Аябай элдер орустар келип алып сүрөткө түшө берип түнү менен уктатпайт экен Коляны. Ушундай мотоцикл биз жака кетип атат. Жаңылык. Макул Коля, жакшы барып келгилем Кыргызстанга. Болуптур. Жүктөр болсо келип алып кете берет. Ушул жерде постоянно болосуңар да? Постоянно ушул жерде болобуз. Номерин айтып койчу. 501 47 1006 WhatsApp. 501 47 1006 экен да. WhatsApp. Мен өзүм да астына жазып коем, ким жүк жөнөтсө. Gelip kalasaňar şu motosikilde de aldına çuvalıp ketip kalasaňar.